Hey guys, turabasuhuje abafana bo kuri Vision of Umurenge TV1 tubabaza uko mumeze. Twebwe tumeze neza, turashima Imana. Turakomeye, tumeze neza. Turabasuhuje mwese. Aho bije tubahaye mwiriwe, aho bwe tubahaye isigaye abafana bacu sinamutanga aho bukeye ahandi hakaba burije, aho ari kumanywa undi akaba ari nijoro. Twari twaramenyereye kurebera ku izuba rituruka muri Mukoko rikarengera irurenge, ariko ubu nyine hano tuzatumenya biza gusekura nawe rizarengera. Oya nukugera tukabona muri pilote riratungutse gusa ngo di ukabona umuco gusa urakwiriye taza uvuye. Yego abafana bacu n'abakunzi bacu dukomeje kubasuhuza kandi tubasaba gukora subscribe, kudushigikira, tuzamura. Nukuri turabishimiye, n'abakomeza kubikora nabo turabishimiye cyane. Kuko mubibona cy'ibisanzwe niba abandi muhorana kandi tuzo kubibwira cyane, ndagira ngo baratuzi. Inyawo nizi barayisubiramo, izi barayiririmba, ariko guys muratuzi kandi n'abatatuzi nimugera hano musubire mu biganiro byacu ho gatoya byo hambere muratubona. Gusa ico mumenye turi abanyamurengekazi cyane, turi abanyamurengekazi b'Umurenge cyo kirahagije. Rero tunavuze ijambo ry'abanyamurenge tunanenga abantu batitabiriye mandamano kandi nawe urimo. Oya natinye umugenzi wanje turabashaka. Pana nta bintu byo byari hari umutima wanje wari uri. Oya hari nta bintu byari. Ariko by the way kuri twagiye jewe mwabujije kandi bari sinagiye nari nifite akabazo nyine gatuma ntagenda, ariko mwabikoze neza. Turashimira abantu bakoze amandamano guhera muri Kenya wambereye niwe ndavuga kuvuga. Abantu bo muri Kenya turabashimiye rwose, abitanze bakagenda baraduserukiye, bakoze ibintu byiza twarishimye twese kandi bakoze umurimo ukomeye. Aba Canada nabo ibo bari kubirengesha inshuro 3 babakora muri Amerika, naho nuko tunakomeza jewe uyu nguyu ntashaka kubyororoza banzureke sindamara bazurine uramara uvuga. Ikindi shimira abantu bitanze ba Morem aho dutuye. Chairman wacu w'abagore yaserukanye n'iyindi bazaza mu nicere Captain wacu turamushimiye. Yanatanze n'ijambo kuri Vision of Umurenge. Wewe kukurasha na vice wiwe ashaka kundiganya kubera ko atari yaje. N'abandi bose n'umunyamakuru muri Vision of Umurenge. Uyu muhana duhagazemo kuri aka karango, uyu muhana turawunenga. Twabahaye izeru kandi mwaraduserukiye. Itonde mbaze mvuge twabahaye izeru, wari wabona izeru kujumurisha izeru ugateranya n'izeru. Turanenga uyu muhana ati tuwuvuga, ariko uyu muhana duhagazemo abantu nawuvuze ntakibazo niba wanawuvuze. Twagiye turi imodoka imwe ituzuye. Uyu muhana ati tuzirimba mwari mwabyutse mwagwaye inani sinzi ariko ku yindi side ndashimira abamama bo muri uyu muhana, amadubukazi. Abamama bo muri uyu muhana baritabiriye, ariko se abagabo muri hehe? Abagabo by the way unyine byaje babanza bakagomba kabanyamacuka ninkaho kagiye nk'abantu benshi, ariko n'abagore b'imwe bari benshi. Ariko nje sinda umunyamacuka turi umunyamacuga sinda umunyamacuga, ariko urabizuza impamvu zatumye ntagenda, urazizi. Dushimira rero abantu bitabiriye mandamano, turabashimiye. Dukomeza kugaya Gisegeti. None uyu munsi ndagaya Gisegeti mu Giswahili. Uyu munsi ndagaya Gisegeti mu Giswahili, ngaya amahanga mu Giswahili. Twaraye tubabajwe na University ya IEM. Mu by'ukuri narebye University ya IEM ibikorwa byakorerwaga kuri IEM nikasikia vibaya sana guys. Watu wenye wasikii lugha ya Kikongo, watu wa Tanzania, watu wa hapa Kenya na watu wengine wenye amusikiangi. Tuko na president huko Kongo, tuko na president huko Kongo ana akili. Hana akili hata kidogo. Imagine mukisikia tukilalamika ama mukituona tumejaa hapa, mwumva
dutaka twirirwa tuvuga twuzuye ahangaha mu mahanga mu nkambi. President mzima anachukua ndege zinaenda kuangusha mabombe kwa raia wake. President muzima azagenda agafata amadrone zikaja kubomba abaturage biwe. Wamama, watoto, wajawazito, washosho, waguka. Hiyo ndio maisha iko kwetu sasa hivi. Imagine ukiwa umerara, unasikia tu bombi. Na si ile bombi ati ni bombi rahisi, ni ile kari. Sasa hii yani ameua watu hata amefika. Mumeshaona watu wenye wanakula watu wengine. Abagore, abagabo, abana ntibakijyama birigo babombe amabomba akomeye ibisasu biremereye ku mazu bakirwa babasenya babica kwa sababu ya mapua refu ikora ivyo bintu. Kwa sababu ya mapua refu, kwa sababu wanaitwa kabila fulani bila kosa lolote. Bitwa ko babaziza ko bafite amazuru maremare nk'ay'uyu mugore kandi bakabica bazira ubusa inzira karengane. Imagine nimeshangaa kwetu ndio mahali kunakuwa vita na mashirika zinatoroka. UN iwacu niho hantu honyine hazaba intambara inkunga zintuze imishinga internationale les ONG internationale fui kabisa fui ai hii shirika inaitwa Human Rights Watch. Ndio kwenye tumeona saa hii hakuna shirika hata moja yenye inapeleka hata chumvi, lakini amani ikipatikana mtapeleka hizo miguu zenu. Iwacu niho honyine hatari imishinga yo gufasha abantu bagize ibyago ibibaza bita uwo mushinga muri Kongo bawita hata Médecins Sans Frontières yakunda imishinga yose iri international yo gufasha abantu abe no kubaheza umunyu ntawe. Kwetu ndio mahali mtu anapigwa risasi, mama mjamzito anakosa mtu wa kuleta hizo dawa za wanaletanga zinaitwanga aje za kwanza on les appelle les médicaments dirigeants. Si aki dunia mzima mtu sikia please kwani sisi tumekosa nini? Ni nini tumekosa? Amahanga turi gutaka turarira turataka buri munsi kuki mutatwumva? Guys, hata sisi kuitwa refugee haitufai, hata sisi kukaa kwetu. Imagine siku hizi ukienda kwa office unapata kasichana kadogo kanakuambia vibaya na uko na magrade umesoma juu anakuona tu anakuambia guys yani ni ngao kubimpunzi tumechoka biratubihira kubera ko twarize dufite impamyabushobozi dufite ubumenyi ariko nta kintu na kimwe tubikoraho. Kandi kindi kigeretseho aho turi baradusuzugura kubera ko tutari iwacu. Urasanga abana b'impinja turusha imyaka turusha amagrade bagakora tuziwa namusaba service agatangira kugusuzugura kubera ko utari mu gihugu cyawe. Ariko ikindi baba wanenze ubuyobozi bwa yagisegiti jenda nenga bene wacu barababaje ku rwego umuntu w'umugabo ari mu gufata akavuga kandika akavuga ngo ikintu cabaye kiri officiel ngo ndicabaye ko kuvuga nkayemi genda avuga ku ruhande rwanje iyemi cyakoze kubivuga nyine ko ndagira umwanya we nkumangiye kuko kugira iyemi yari umuvyeyi ko byemeye iyemi yari umuvyeyi iyemi byari ishuri ry'abana iyemi byari ishuri ry'abana bakuru si ikigo gikorerwamo politiki iyemi byari ibitaro by'abantu byita ku bantu ikindi congeye abantu bose bahakoreraga nta muntu barobanuraga niho hantu hari amakanisa meza impunzi zose niho zasengeraga. Ariko mana twarababaye ariko bene wacu bakiterera bakavuga ngo ntabwo iyemi yarashwe ngo ari amazu ngo ntiyoba mu Minembwe. Ese mwabagabo mwe, ese mwabagore mwe, nindabaroze abagabo b'abanyamurenge batakigira ubwenge. Nukuri amahimba mwagize muzayave mu kandi ikintu cyo kuvuga ngo ibintu ntivyabaye vraiment muratubabaza cyane. One day mutaripia hizo maneno zenyu
nyinyi amutushitui hata dakika moja, kwa sababu wenye wanakufa ni wazazi wenyu. Tunajua siku moja, tunajua nyinyi sio Gisegeti ama nyinyi sio wazalendo, nyinyi ni watoto wa huko wenye wamezaliwa huko. Hata kama mnasema hiyo maneno, tunajua ni pesa mumepewa. Gusa numvishije umuntu wavuze ngo genocide nyayo yateguwe, bamwe baragugwa kugira ngo bayihakane, kugira ngo berekane ko nta kintu cyabaye. Ariko mu by'ukuri ntabwo turabizi ko ibi bintu muzabibazwa biri ku mutwe wanyu. Nubwo mwirirwa mwiterera ngo barabarekuye ngo baje kwitanga maandamano. Guys, mwitanzi hii Deni nimesikia wengine wakisema ngo mbia maandamano ngo mmefanya Kenya ngo imewasaidia ngo na nini? Imetusaidia na nini? Imepita kwa Citizen nini, BBC ilikuwa hapo. Ikiwazo kiari ngo sasa ngo mmeenda ngo amukufika ngo kwa UN ngo amukufika ngo kwa embassy ngo yani ngo mlikuwa ngo mnaenda tu muri ibigoryi abantu tugara ahubwo bazahindura izina utugara abandi ko ibigoryi cyane, kuko baravuze ngo izina Kagara rifite icyo risigura. Bazabandikaho ngo ibipfu by'abagabo b'abanyamurenge cyakoze yamaze kujamwa n'ibigori nta mutima, nta mugore w'umutima wogenda kwiyunga muri biriya bintu. ese umugore je ntangazwa n'abo bagore. ese ko abagore ariko tubabara cyane abagore barabyara nibo bababazwa n'umwana kugira ngo agere bizi. Ikindi cyonge abagore nitwe turi mu gupfakara, nitwe dupfusha batanze bacu ba data. Ariko umugabo ashobora gupfusha muri umwe, ashobora gupfusha se, ibyo nyine birarangira. Ariko uburibwe inshuro zitatu twego zadupfa gatatu nk'amakara. Ariko warangiza ngo kurirwa ivuga ngo ubwoko bwanyu ngo bwicwe, basaza bawe barumuna bawe bene wanyu ngo bicwe. Abagore babaje muri ibi bintu turabanenze. Duhagaze ku ndirimbo ya y'intuze y'amado bivuga tuzagwana dutsinde ntituzasubira inyuma, afande makanika atarajya kutugaya. Burya umaze kugenda kandi ibaze ko cyage minembwe ifashwe bamavuga ngo murayifashe se. No guys, n'ubu nyine iri mu maboko y'amadu. Umve ba papa, turabakunda nubwo hazasigara umwe, nubwo tuzosigara turi abagore, natwe tuzafata imbunda turwanya ino ntambara. Abibesha ko izina umunyamurenge riba ritararanga 9 ntabwo rizibagirana. Bakingungwa n'abandi Kingore wamwise Kingore, ariko twoba dututse abagore gihohotera. Abakingungwa nabaye masi n'abandi twogenda duhindura amazina yabo. Tuzobikora kabuyengeshe ni keza. Tuzabikora kuraseka tuzabikora. Sinobera yakabuye nuko mwita kabuye kubera ko yuko abagabo tugana. Noneho bagize amahimba arabareka, ariko sibo ese amaso yabo n'ubwenge bwabo ntimuzabo batuma ko Minembwe nimba ari abantu 500. Ese mwabonye abantu bari no mahanga ko muragaba nibamara Minembwe nubwo iwacu ntazashira ngo bazajana n'ubutaka, bazica bariyo dusubire tuzamuke. Minembwe se azoshira niyamara yitwa Ingozi. Oyaye nawe nabonye ko ari ko bibesha tibazosigara bonye nawe turahakubwiye ibyo kabuye uri uzuvuga turi kumwe hano muri ibyo zina rya Kagara baje kunsobanura nsanga n'abantu bari biyubashe izina rya bakabwa nico kibabereye. Mubereye inkoni, mubereye ibibando, sinzi tago mubereye kubaho. Rero maandamano mwariko reba nabonye message wa munsi mwijoro baraza. Ese muzamusambagurika barara bandika ngo erego ngo kubera ngo igikorwa cyari giteganijwe ngo Nairobi ngo bagikuye ngo bagisubitse ngo kumpamvu iyo mureka kaba mukaza kuyitanga ko tutababonye murana muri ni ahubwo se ariko muri bihungira wabonye abagore bakuruye ibinyamujongo byitwaye ko tutabanje muza kuyitanga. Baraje bagiye ngo muri Amerika hano muri Kenya ndabari muri Amerika ngo baragiye baje gusabisha ngo nabo bakore maandamano. Barabaza ngo se muri bandi turabanye muri soke usanga bandi baragenda basanga babo bamaze gushika abagore nibo bafashe uwo mugabo se bazamwita ngo nishari
bamamukurura baramukurura abapolisi barinda kuza kumumara n'ingutwimbe basinza mbifata rugari baramukuruye abapolisi barinda kumukura mu maboko y'ubwana bw'umukobwa nta bantu babaye expired nimwasenya tuzubaka za yemi zigerekeranyije turacyubaka ariko wabonye uziyemi jewe ndahazi yemi amazu meza nubwo bari kuyasenya abubatse bari ahandi bigeze kuba Transafrica oya hariho Transafrica akaba na yemi biba munsi y'ikibuga gutya cy'indege uja mu gatanu yemi hano harebana no kwigisha ibyo bihavuke oya n'ukuri hari amabombe bateye bayateye ahantu habi ngo kuriyaga ngo bari mu kugenda bahiga ahantu hari aka wifi hari network y'Imana nubwo muzoca mugacagagura niki habaho network yitwa y'ijuru guys amwezi kata kuri internet iwacu niho haba network itarakozwe na Vodacom n'ibikiri mwahereye kuri zero murasenya iminara muramanuka murasenya ariko tuzagwana dutsinde kuzite no gusubira inyuma kugeza ku mutonyi wa nyuma w'umunyamurenge ibipfuni bari sinamenye uko ibi bazabibroshesha bano bahaba bakoresha nibamara nimba dupfuye iyo bazabibroshesha uzi kwibrosa iyo umaze kugira ibintu uzagaciro cyogiye uzufata brosade ukayicisha ketago botunyuza mu menyo yawo bari nibo bazobrosa bari botunyuza mu abanyamacuga umuntu ugira amacuga n'umuntu ufite yakenga gatoya rero bavandimwe turakomeye amadubu hejuru twigwaneho turakomeye nta kizaduca intege na kimwe mwosenya yemi mwosenya mugasenya mwosenya tungane mwohanura iminara yanyu mwohanura mugahanura ni izina umunyamurenge kandi tuzaba abakongomani kuzogeza Yesu aje gutwara itorero kuzogeza umunsi azoza gutwara itorero rero munsi azavuga ngo abanyamurenge mbakuye mu minembwe ese bamenye andi makuru ya Neva nawe ubu nyine ngo kari organize kuva gutera Rwanda nagende tari mu kurenga ruguru asize umupaka hariya mu ntuze wananiwe n'abahungu b'abasivile abana b'incuke nagende bazobaze bamukureho iriya ntuze hari amabondo hari amabondo ari amajigo nagende azirundanye agende aje gutera aho yoje biriya gusa no gukora yari uzicakora umugore umwe ngo yaravuze ngo baravuga ati zo impagaze ivuze ubihagazeho baya nariko cisho urimi mu kanwa none yaza cisho akuretira parole ni dutozavuga azavuga ngo excuse me demeretire kuko ejo bundi niko azovuga azivuguruza mwana yaravuze ukuntu yavuze baho ntago bazi ingabo zitugose mugabo mu Burundi turafise ingabo yaravuze ngo abarundi ngo nabatunzi ngo hingambo kandi ngo barorora n'inkwavu ngo turajya tugahanga mukomeze mujye muhage rero abagore bamoremu muri tombe abagore bamoremu abagabo nibo tombe abagore bamoremu bari mu bagore abagore bamoremu bari mu bagore bahagaze bakoze igikorwa cy'iziriya twabonye sinabo bonyine guys n'abagore abagore nibo mu bari mwishije ariko ntuzi runo rugamba bano bigo gwitambika imbere niba bashaka bazareka urugamba rurimo abagore bashaka kukagwihorera kurara ruri kwikora abagore nibo bari benshi abagore nibo basabi n'abagabo bari ariko abagore nibo mu bari mwinshi abagore dukomeje kubashimira mukomeje gufata umugambi munini bakomeza kugaragaza akababaro kabo muri abantu bagaciro urugamba tuzarutsinda nishema tuzarutsinda uko bizagenda kose uko bimeze amahanga aceceke UN muceceke cyangwa muvuge mugire gute sisi tunasonga mbele haturudi nyuma kamwe turakomeje urugamba tuzarutsinda cyane tuzarutsinda kandi tuzarutsinda nishema tuzikuraho agasuzuguro murakoze